आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहनबदा मरु ओइबा पाव इम्फाल दा नौना साबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की ऑफिस बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डाना संगाखरे लेबाक असिदा कोविड की वैक्सीन कापगी खोंजंग दा चावना माई पाकबा ओइना वैक्सीन कापगी चांग डोज कोटी चाम यौसिलकदौरे मणिपुर दा कोविड-19 दगी नाबा फरकपगी चांग जादा 43.05 यौरे अमसुंग भारत अमसुंग डेनमार्कना लेबाक अनी की मरी हेना फगत हन्ननबा याना चे मरी सही तौनख्रे सरकार की फैसिलिटी सिंगदा चही 19 की मथक की मिहोई सिंगदा कोविड-19 की वैक्सीन लेमना कापगी कैंपेन लेबाक सिनबा थुंगबदा चथरीबना नहा ओरिबा सिंग वैक्सीन असि कापथोकनबा अमदी अतै मिहोई सिंग वैक्सीन कापदा सुमतेंग पांगबिनबा हाइजरी कोविड की अकीब लेरिबना मियामना चेक्सिनबा वाटपगी थोंग सिंग तोकबिदुना यारिबा मखै युमदगी चथोक्तना लेबियु तंगाई फदना चथोक्लबदी फेस मास्क सुपियु फुट तरुके सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माई मिट अमदी खुद सातोइना हंदोक्तुना तरु तनाना थंबियु कोविड का मरी लेनबा ई पाउ सिंग अमदी मतेंगी दमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 0112397846 अमसुंग 1075 नि अदुगा राज्य की हेल्पलाइन नंबर ना 0385241166 अमसुंग 180034538188 नि हौजिक मपुंग ओइबा पाउ इम्फाल की कैसामपाट निताइबा चुचेक्ता नौना साबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की ऑफिस बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डाना हुजिंग हकी ममांगदा संगाखरे थौरम अदुदा श्री नड्डाना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट बीजेपी ऑफिस अमसुंग थौबाल डिस्ट्रिक्ट बीजेपी ऑफिस सु वर्चुअल ओइना हांगदोखी संगाबगी थौरम अदुदा मुख्यमंत्री नोंगथोंबम बीरेन सिंह बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ए सरदा देवी केंद्र की मंत्री अमसुंग मणिपुर की इलेक्शन इंचार्ज सी भूपेंद्र यादव केंद्र की शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर आर के रंजन केंद्र की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा भौमिकना चिंबा अमदी बीजेपी ना लुचिंबा राज्य सरकार दे यावरिबा मंत्री सिंह एमएलए सिंह अमसुंग बीजेपी की कार्यकर्ता सिंह सरुक याखी नुमिन इनी की खोंचता लेरिबा बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डाना ngasi अयुक इम्फाल के पैलेस कंपाउंड दा लेबा श्री श्री गोविंद जी की मंदिर दा लाई खुरमखी ngasi नुंगथिल इम्फाल के पैलेस कंपाउंड दा लेबा सिटी कन्वेंशन सेंटर दा पांगथोकदबा सकनाइरबा सिंह उनबगी थौरम दा सु जेपी नड्डा सरुक यागनी उलौगी साइ कॉम्प्लेक्स थंगरांग पांगथोकबा मियाम की मीटिंग अमदा वांगांग बदा श्री नड्डाना हाई बीजेपी ना अवांग पोलमदम दा पाइखलिबा जावखा थौरांगी थबकसिंग असि तुंगी मिरोलना सुनिंगसिंगदुना लेहौरगनी महांगना हाई मतम अमदा बन ब्लॉकेट अचिंगबा कयाना थल्लबा राज्य अमा ओइरंबदु बीजेपी की सरकार लाकबदगी दी चावना अहोंगबा पुरकपा ngamle श्री नड्डाना हाई केंद्र की नरेंद्र मोदी ना लुचिंगबा सरकार ना मियांगी याई फनबा पाइखटबा थौसिल थौरांग कयाबु राज्य की मुख्यमंत्री नोंगथोंबम बीरेन अमदी बीजेपी की कार्यकर्ता सिंगना थबकतो ओंथोक्तुना तेलबा चही मरी की मनुंगदा मणिपुर चौखटलमजेलदा मंजिल थारकली लेबाक असिदा कोविड की वैक्सीन कापगी खोंजंगदा चावना माई पाकबा ओइना वैक्सीन कापगी चांग डोज कोटी चाम यौसिलकदौरे केंद्र की हक्सेल मंत्री मनसुख मंडावियाना ngarang राज्य 18 कोविड-19 की वैक्सीन कापगी हौजिक ओइरिबा फिबम यंगसिनखी राज्य सिंह अदुगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिंह अमसुंग नेशनल हेल्थ मिशन की मिशन डायरेक्टर सिंगसु वारी सानखी वैक्सीन कापगी डोज चांग डोज कोटी चाम यौरकदबा कोटी तरुक खतंगाई सिलकलबा मतम असिदा राज्य सिंहना वैक्सीन कापगी खोंजेल हेना यंगसिन हनबसु महांगना राज्य सिंहदा खंगनखी लाकलिबा हराव कुमही मतम असिदा मियामना कोविड की चटना कांगलोन ngaktrabadi लाइचट अजि थेंगनबदा माई पाकपा ngamloi कोविड की चटना कांगलोन ngakba amadi वैक्सीन कापथोकबा हाइबसि तंगाई फदबनी हाइना सु मंत्री ने मखा ताखी
Laibak asida ngarang phawda vaccine dose koti marphudra marigi mathakta kapa ngamkhre Manipur da su vaccine kapagi lamda ningthine khumang chawsile ngarang phawda punna vaccine dose lak tara tare lising humphudra chate ni puhmapan kapkhre masi manungda ahanba dose gi lak taran thoili sing kuntra chamapan yangkai mathoi aduga ani suba dose gi lak mangal lising kuntra mapan chate marphudra ni pan yauri Manipur da punna mioi lak tarani thoili singa machani pan yangkai umdoi positive oibigi manungda mioi lak tara mathoili singni panchani yangkai manga naba pakre naba phabagi chang chada marphudra tare dasmik sino mangani hojik active case tham mioi li singa machate tara taruk leiri Kendra Sarkana tha sigi tara manga phagui manungda laibak asigi COVID-19 vaccine kapa yaraba mioi khudimak chada chama hida kapthokna ba pandam thamliba adugi saruk ama oina laibak ki tongan ba raja sing amasung union territory singda vaccine asi kapthokna ba kanba thabak lokhatli Manipur da so COVID vaccine kapagi khongjang asi maipakna changsili Bishnupur jila da laiba COVID vaccine kapthoklaba beneficiary amana COVID ki vaccine kapayaraba miyam punamak vaccine asi kapthoknaba appeal tawrajuna hai Aigi ming Siri Ahong Sangbam Bijoy Singh Bishnupur district ki kainau dagini hojik malem gi mafam sin bathungna sandorakliba COVID-19 laina asina maram oiraga Bharat ki Pradhan Mantri Shri Narendra Modi na Bharat pumbada vaccination asi free da mipum khudimакta kapiba asidamak iroinana hojik mi crore chama yoksalae haina tare masigidamakta nungaiba phongdokjari amadi India gi mipum khudimакpu punsi kannabigdamakta Bharat ki Pradhan Mantri ne lokhalakliba vaccination asidamakta Shri Pradhan Mantri Narendra Modi ji bu thagatpa phongdokjari Laibaki mapam singaloina na Manipur da ngasi malengi mental health day pangthokli mental health in an unequal world haiba thimda National Mental Health Program National Health Mission Manipur na sinduna Imphal gi lamphel pata laiba Indian Medical Association gi hold pangthokli Nehru Yuba Kendra Bishnupur District Administration Bishnupur amasung Bishnupur Municipal Council na sinduna ngasi council asigi ward number 1 dagi horaga ward number 13 thoi phawbada saithokduna lairiba plastic sing khomjinbagi thoram pangthokkhre thoram aduda saruk yaraduna H Bobby Sharma ADM Bishnupur na hai ngasi chathariba thoram asina mafam kayada saithokduna lairiba plastic sing asi khomjinduna luna na thamnaba honagani Tabiri Power Siakaspani Faldagini. Pradhan Mantri Narendra Modi amasung Denmark ki Pradhan Mantri ga wari sanarba tungda laibak ani nangarang yana chemari sahi tawna khre madugi manungda skill development amasung entrepreneurship traditional knowledge digital library center for excellence linkhatpana chingba yauri haksel amasung lawu chingui gi lamda mari hena chechin hanaba su laibak ani ne yana khi wari sanarba tungda thokpa cherol amada Pradhan Mantri Narendra Modi na hai COVID ke laitan manungda phawa Bharat amasung Denmark na tengbang pinabagi thabuk leptana chathari mahangna hai chahi amagi mamangda pangthokiba makhoigi virtual summita laibak anina green strategic partnership ki matangda ऐतिहासिक ओइरबो वारेप कया लौखी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ना हाइरी अनौब जुग अमगा इरोइनना अवांग नोकपोकलमदम असि अनौब मंगाल अमा उबा फंगले अरुणाचल प्रदेश विधानसभा गी ngarang अखन्नना पांगथोखिबा मिपम अमदा श्री वेंकैया नायडू ना वफम असि फोंगदोखिबनी अरुणाचल प्रदेश यावना अवांग नोकपोकलमदमदा चाकवटपगी लमदा चंगसिललगलिबा सि थागतनिंगाइनी Sri Naidu na hai lam kayada awang nopoklamdam asi chawkhalakpaga loinana security ki phibam suphagalakle hana lairamba insurgency ki thodok atop sing chadaw humphudra hantarakle Harau kumai matamgi yenglaga Indian Railways na ngasidagi akhanaba train sing chenba hore ngasidagi horaga November 18 phawbada akhanaba train lising ama changma chen na railways na thorang tawri mapung oina harau kumai manung sida railways na akhanna na rail gari lising manga chen na ba thorang tawba loire adum moina ma corona virus ki laichat asigi yenglaga rail gari singda madu chatna kanglod sing ningthina ngak na chat na ba khangali railways na akhanaba train sing asigi da na ticket reservation tawbagi thabak so haure
लोइसिल्लकपदा कोविड-19 दगी ngakthognaba face mask supa phutaru lamna leiba khuchamadi maimi taru tanana thamba haiba achamba thawung ohum singangna chapinaba amu ananing singjari aroibada maruiba pau amu hana Imphal da nongna chaba BJP Manipur Pradesh ki office BJP ki national president JP Nadana sangakhre leibak asida covid ki vaccine kapagi khongjang da chauna mai pakbok oina vaccine kapagi chang dose koti chama yausilakadaure Manipur da COVID-19 dagi naba pharakpagi chang chada marfudra tare dasmik sino manga yaure amasung Bharat amasung Denmark na leibak ani gi mari hena phagat ananaba yana je mari sahi tongna khre paulu jare